Na nome di Tata, di Figlio e di Spirito Santo. Gracia di Señor Jesucristo, amor de Dios Tata y comunión de Espíritu Santo sea con vos. E con vos spirito. Agora me quero chamar adiante senhora Greta Williams e senhor Frank Williams. Boa noite, pastor, e boa noite, tour paroquiano. Nós arranha e tarefa para o número de tour e paroquiano na de Dakota. Nós chama pastor Joseph Mbombini. Aqui na paróquia aqui nós temos diferente pastor e tour acordo aceitar e apreciar maneira que não está. Assim tá, pastor também nós está aceitar pastor maneira que o pastor está. Para pastor integrar tique mais ligeiro, nós atrece t-shirt de Dakota Teresa Turdia. Nós atrece buque de história de Dakota. E nós atrece buque de celebração de 50 anos de paróquia de Dakota. Sim, anto também flor e assentos para pôr o pastor Secamber ou le duche. Anto, nós espera que junto com o pastor Joseph paróquia Virgem de Fátima, logra a roupa da Coteiro para formar parte ativamente do pueblo de Deus. Nós, de nossa parte, lo de uma pastor tour cooperação e ta espera que o tour paroquiano também cooperar com nós, o nosso pastor novo. Me awaro obrigar de minha senhora para mim também dizer algo, mas eu vou breve. Eu nasci na San Nicolás, mas a mim se nasci na Dakota mesmo. E nós estamos mostrando o tapushi ng Helco Preto, o color do time de futebol de Dakota, estava a Helco Preto, anto dia que contratista estava a trazer missa aqui, nós turco como Dakotero que estamos mais contentos com o color de tapushi ng Helco Preto. Nós pensa que o contratista hace sei para motivo que nosso time, su color, nosso time de futebol, su color estava a Helco Preto. Pero nós não sabemos se é de verdade. Pero em todo caso, de minha banda também, mais bom bini e maneira minha senhora visa de nossa parte. Senhor pastor, lo haya tour cooperação e nós desejamos pastor hope éxito e com hope bendição de Deus para dar nos shepherd, nos herder, nos guardador novo. Masha danke. Assim, nós temos que trabalhar duro para chegar, para nos virar perfeito, santo, maneira Deus está perfeito. Pero duro significa, mas tanto nós temos que pegar na Senhor, não? A mim não por fazer nada sem vós. Me ser também de vossa oração e me avisa sinceramente em minha vida espiritual, ora mi trabalho reza, minha oração obrigatória, cutaresário, breviário, como mestre sacerdote, mestre reza, sempre me está oferecer oração para vós também. Me está corda, ora mi assali fuori di Polonia, nanya 1994, para mi vai Argentina, me avisa também
jovenan qua despedimi, corda cumi nunca vai lubida di boso. Así que sempre mita cerca boso y cerca boso den mi oración. Masha danki y laganos singi celebrar fiesta cuta santo sacrificio de misa. Nos ha comenzado misa de aurora, alguna puntrami, significa terapia kinan, terapia significa que Jesús ainda está arriba, mañana baja y hasta llega cercanos día Pascua de nacimiento. Y después, láganos subir con Jesús riba trapi hasta el cielo. Ainda no, pero nuestro Mestre sigue traja para nos vira perfecto, para nos gana premio cuta vida eterna, vida verdadera. Láganos confesarnos picanan para nos por celebrar de una manera digno el misterio nan sagrado de nos fe. Mita confesa a Dios Todopoderoso, tú aquí presente, con mi peca masha tanto, pa pensamiento y palabra, pa lo que mi casi queda sin casi, pa mi culpa, pa mi gran culpa. Pesei mi roga la Virgen María, tu ángel y santo, y vos mi romanan, dereza pa mina Señor nos Dios. Madre Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdónanos picanan y jíbanos na vida eterna. Háganos reza, oh Señor nos Dios, vos con vos pueblo ta preparás su mes con fe y confianza para el nacimiento de boyu. Dona-nos vida y salud para nos mira día y contento, y celebre con gran solemnidad y devoción. Es aquí nos está pidiendo, pa medio de Jesucristo boyu y nos Señor, quien de como Dios está viva y reina cubo, de unidad de Espíritu Santo, dentro del siglo de siglo. Amén. Nos fede en salvación que Dios te permite, te dona-nos tu motivo de quedar contento y viva una vida llena de esperanza. Lectura for the book de profeta Sofonias. Canta duro, ciudad de Sion, grita de alegría, Israel. Alegra y sea contento, Turcutín, habitante de Jerusalén. Señor, apone un fin na vosso castigo, el acore cu vosso enemigo nan. Señor Rey de Israel, tacuboso, voso no me sentí miedo de ningún catástrofe más. El tiempo lo llega, culovisa Jerusalén. No tiene miedo, ciudad ribacero de Sion. No desaniman, cae cinta manden escoche.
Senhor, bo Deus ta cubo, é héroe que ta trece salvação. Eta brilha de felicidade pavo. Su amor ta donavo vida novo. Eta canta e dá grito de alegria para bom motivo. Senhor tabisa, me ta quita carga de vergüenza for de Jerusalém. Me ta trece back tur que tava ta tristo. Palavra de Deus. Refrán de no salmo ta. Van goza, van canta com alegria. Pa sobra Deus ta viva me meio de nós. Van canta com alegria. Pa sobra Deus ta viva me meio de nós. Mira com Senhor a salvar-me. Tur mi confiança ta denge. Mi não tem medo. Senhor dá-me força, mi júbilo. E mesta é um que a salvar-me. Van agradecer, Senhor, van invoqué. Así tu pueblo conocer su obra. Alaba a grandeza de su nombre. Canta de contento e alegria, pa sobra vosso turco tabiba na Sion, pa sobra me meio de vosso e tabiba, és grande e santo de Israel. Sea alegre, assim na San Pablo despierta-nos. Pa sobra Senhor ta cerca. Lectura por de carta de São Pablo na Cristiana de Filipe. Romanang, queda sempre contento den Senhor. Me ta repeti, queda contento. La gente mira com amável vosso ta. Senhor ta cerca. Não preocupa para nada. Mas em tua circunstância, apresentamos a petição na Deus em oração e sempre com agradecimento. E paz de Deus, que nenhum gente não pode compreender, lo guarda vosso coração e mente em união com Cristo Jesus. Palavra de Deus. La palabra de Dios, los que viva palabra de Dios, los que aman palabra de Dios. Espírito de Senhor dariba a mim, pensei, Ele escorre-me para anunciar a boa notícia na pobre. Los que escuchan palabra de Dios, los que vivan palabra de Dios, los que aman palabra de Dios. Señor sea con vos. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Dene tempo allá ejendenan apuntra Juan Bautista. Kiko nos tinkuhasi. Juan a contesta.
Es un cutin dos España parte con un cunotin nada. Es un cutin di come jasimescos. Cobrador nan di impuesto tambe a bini cerca je pa batizar y apuntre. Maestro, ¿qué conos mester jasi? El abisanan. No cobra más de lo que te estipula di pavoso. Soldanan tambe apuntre. Anto nos. ¿Qué conos mester jasi? El contestanan. No chica placa saca for de ningún gente. Ni bo di pretexto nan falso, mas sea satisfecho cuboso pago. El pueblo tabata viva ten gran expectativa, y turgente tabata puntra cita Juan tabata el Mesías, ma Juan aduna nantur e contesta aquí, a mí tabatiza boso cu ava, ma es un cutabinita más poderoso que mí. Mi no ta sirvi ni para los faja di su sandalia. E lo batiza boso con Spirito Santo y candela. Et in esefta pabienta maishi den suman, y lo limpia su plenchi di bati maishi. Lo junta e maishi den su mangazina, ma e bagas et akima den candela cuno tacaba nunca. Asina, in ahopi otra forma, Juan tabata predica e bon noticia seriamente na egendenan. Palabra di Señor. Asina romanan nos a comenzar santo sacrificio de misa con hopi atención y cantando, alabando Dios con cántica y verdad. Ahora nos acanta, nos que viva palabra de Dios, nos que escucha palabra de Dios, nos que viva con palabra de Dios, con palabra del Señor. Y ahora nos tur, tabata escucha con atención, primera lectura, salmo, y dos lecturas, del Santo Evangelio. San Pablo avísanos que sea siempre contento del Señor. He dicho aquí, avisa e fielnan stima de Filippi, y te repetí de la liturgia de hoy, riba de 3 domingo de Advent, que da llama ya domingo de alegría. La razón principal que San Pablo adona na Filipenses ta que el Señor está cerca, refiriendo na de dos venida de Jesús. Nos actualmente te referimos a la primera venida el nacimiento de Jesús na Betlehem, el día de Pascua de nacimiento. Pero manera nos atender na diferente ocasión, Dios siempre ta vini de nos vida. Seguro ora nos ta acepte de nos corazón. Tiene sentido aquí nos acepta acaba con internos vida aquí na mundo. Ta un advent continuo y nos mester viva siempre con esperanza con nos. Y acaba y para siempre, ta Señor está cerca. La alegría cristiana de Advent no es una alegría de casi un buia y hopi jarimento, sino una alegría espiritual. Principalmente de poder salir de nuestro corazón. La alegría aquí me está reflejada todo el día de nuestro comportamento de pavor. San Pablo avísanos claramente, tu gente lo conoce, vos alegría, y nos mester ta gente nan tranquil, pacífico y cu cabeza na pareu.
Papa Francisco, ta predicai alegria, pacifico e confianza tur caminda cu ebicità, e ta hasi e saki copia alegria cui palabra nan yen di fe, e quer demonstrar na mundo cu eta mensajero di paz di Dios y de alegría y de evangelio. Nos que pertenecen al Señor, nos que ayunan de Dios, nos que cristian, también se permester casi mescos, y especialmente en la temporada de Advent. Y te quiere que saque mesterta el mensaje principal de 3 ya domingo de Advent. La primera lectura nos atende, convertí bomes, Yudi Sion, canta duro Israel, Señor ta goza y ta complacebo, y ta estimabo y ta goza alegre, cubo manera arriba día de fiesta. Láganos sigue celebrar arriba e ya domingo de alegría aquí, cu profeta Sofonías también animanos para viva contento y gozo y sin miedo, para sobranos Dios, ta un Dios que ta perdona y salva y para sobra et estímanos. Y alegría cristiana no ta basa riba propio mérito, sino riba e gran misericordia de Dios que ta salvanos. Nos turmester reconocer que nuestra gente imperfecto, que nuestra gente pecador, y nos mester por pidi, Señor, perdón de tu día para nos picanan. E tristeza de nos alma, pa motivo de nos picanan, y nos debilidad nunca mester quita, e profundidad y consuelo riba esperanza que nos mester tin ten misericordia de Dios. Mescos cu San Pablo, anima e filipensenan, anima tambe profeta Sofonías, ta animanos ave pa viva nos tempo de Advent cu hope e alegria. Evangelio nos abac, gendenan apuntra Juan Bautista, Kiko nos mester hasi. Romanan, y Juan contestanan kunan mester ta generoso, y compartir lo que kunan tin, pues nan kunotin lo que está necesario panan viva. El avisanan panan no ta corrupto, y queda conforme con lo que nanta gana legalmente. El avisa curiba turcos, nan mester spera es un cutin cu bini, e Mesías cuta bini, panan queda batiza no solamente cu agua, sino cu e candela de Espíritu Santo. Todo lo que Juan avisa e judiunan, cu abini cerca je, e por avisa nos tambe ave, cu nos sta viva del siglo XXI. Ten compasión y misericordia que están cuta de necesidad, no sea corrupto y no sea engañoso con nos placa ni con nos vida. Viva definitivamente según Espíritu de Jesús. Pues si nos quiere viva el tiempo de Advent y Pascua de nacimiento, de comunión con Cristo y con verdadera alegría cristiana, nos mester eliminar for de avor tur e costan cuta strobanos de viva alegre manera bon disciplinan de Cristo for de nos vida. Nos mester viva sin miedo, nos mester viva contento y me da repetir palabra de San Pablo, sea siempre contento del Señor. A sobre Cristo, danos único fortaleza para sobre Cristo, danos luz, que iluminanos vida. En Cristo, manera San Pablo también te avisa nos por viva la paz. Amén.